Welcome back Sobiteho. Season 1 Episode 5 ipatawin. Game of Thrones Thusim Chedan umdan neheta diuzong kinep maumin. Nalunglut na akibe singale like, share to subscribe bol nailo honjong ana bolute tin tip na sangpen kahin nei kinuve. Thusim analut kita hitin inigel do diu chu episode 5 a Ned Stark a keng ting cha a anasut pi uchu tuhin lupna a alumin ahung kha dole Cersei to lengpa Robert ana umhlanin ahi ani hlona ahung kinil sang hlonin ahile Robert in a sen tongin a tips in ahi Cersei in kanaupa Tyrion chu Caitlyn in kidnap a boltai chizi a chu Starks ho hi punishment a chanungai ahi tia Robert ko ma seile Ned in Caitlyn chun kitoh sa na abol ahi chule Jamie chun kami ho ahung bulu to kilonin mi tampi zong ai thapi e atin ahi Cersei chun Ned Stark mi te zo in Jamie chu abulu masat zo ahi atin ahi vezing tawungo chinu zo sei thep zong he Jamie chun Tyrion kimat je a Ned Stark asepe ho abulu masat hiya Robert chun Ned chu hoi selepata a kihou pile Cersei chun avezo hin Robert chu akile kilova a eng haule Robert chun angai phe a be pe nahi Robert nin hichi gu an nek te kit di khola het sa hikit tanna Cersei pot do zovin Robert chun Ned koma kazinu chunga chu khut kala lo de dan hiya hiti tabang umchan hi lengkhat bol dinga kilom lo hi cho atin hi Ned in zong Robert koma Jamie in kami ho athanin permission nei pi in lang Jamie gaman ing kating athil bolkhel ho chunga go na ki pehen tia aseile ama chu Tyrion Lannister chapa hi e Tyrion Cersei ahiuwa ama ho do na a ima bolzo pongi azi chu apawvin hichi Lenggama hi sum tampi aiman sau ahin hichi baki tampi kineze ahi kapugi alene atin hi ama ho donan imacha ka bolzo poi ati to kilonin Starks ho to Lannister alang to gela khatle khat kido ngailo ahi akido uvale hichi Lenggam sagi chunga vaipo hi keidinga hasle ding ahi e nazinu ko machun sein lang Tyrion chu hlado sa in boina ho chu nang ho ki ka asul hamuvin tin asei pe na hi Ned ko ma asei be na chun nang khuchimi chu na hi e kasu pi dinga ka hlendo kapin pi kanaw te ni ka ngai lupoi wangse ta hi na che he nang kasu pi phata khat na hin avelin keima hand of the king pangkin in lang pangjing in lang izem tiana da alewang Jamie kapan sa ding a hi ati to kilhonin achi ding kunin Ned ko machun gamlenga ka chi di he atin a hi tui khanglen ti chu narrow sea galama Daenerys chun dragon atui hoto anato bomin atui khat chu alan may el ho lailunga akoin hiti chun dragon atui ho chunga alung thimpum pi apen ana umin a hi akoi la chamkhat zole athamin allado kitjin ahile aseba bol ho no mai khanin amudo phachun andal zalin ipina bol na ham tin Daenerys khuna dragon atui chu allado apile a khut chu akalo in ahi Daenerys in zong amanu khut chu aven ahile akana maha amun ahi azi chu asapet dragon tui atham ahi zi chun ahin Daenerys khuna wang I macha amaha umpun ahi azempa kidangena chizohin Winterfell langa branchun mang anayin raven tichu va a tabang ho sanga linje mo chuna mithum nei anamukit tan hi avelin hichi vacha chu anung anazui kit tan hi ahung kha kha chun amasanga hodor in saddle tichu sakol chunga dinga ledera ki sim tona anachoin ahi chihi Tyrion kitoh pin noya ki sim ahin amasa lamzo theitalo branchun hichi kitoh pin zala hi sakol chunga towa va theidi ahi tai chu in brand rob chule thion chu gamla chun a umun brandin ki pata in sakol chunga atowin a hlai le le tai
Japan hin Theonin rob koma Castle Rock ti chu Lannister te na khopi nabulu angai Jamie in napa chunga khut atla hin napa phuba na la di dol ta hi atile Robin ti chu nang ha gel angai poi azi chu ke ho in sungmi na hi poi atin hi chipha na chun Robin avela hlona brand lo chu an muin mungam thlathima amman chu an gel do tan hile Theon in jong rob hitia chu amun nang in sung ahin kiboi pi in lang hin kewang kakichi te atin he langkhana brand chu wildlings ti chu wal khellama chengmi ho ki seina hi ama hon atu khatawin Starks te in sung ahi chu a het do phanon brand chu kidnap ki bolhan lang ama khel ki le pi din sumle pai ki thumle tin agel tawin ahi chom lo ka in rob chu hichimuna chun ahum thlungin akidal pin mini wang athatan khatpa chun brand lol chu chemto su to pe tan hi chu in Theon chun anung langa konin thalpi in hichpa chu akamin ahile athipei pe tan hi romin Theon hi lunghan pe na gamtina hauzi wang hin Stark in sung ahi lo wang hin ahung seile na hi ze in boina hasat na suting lung agel theizin rob le brand zong chu achang hlonin adal de pon ahi chi ahin osa kiti numeinu bo se chu aso cha in robin ama wang hi thlon ta pote atin azi chu dil su a ngaidam jong akithum ka bolkhel tai na sova pangdingin karedi e ati ze ahi tun King's Landing langa Arya chu Syrio to training abolzing thlonin ahin alunggel achuma aumin apa chung changa alung kham hlein ahi hi chu Syrio in a het do amu do phanin Arya koma kidal kisa to pe na thil khat je a nakisu boy ale nasu no ding nalung kham na ki be che che di ahi e tin azol themin training apan ki hlontan Syrio in Arya koma pathina ta sanam na hauzi tin adongin ahile Aryan jong hingi old gods to new gods kata sanin anin ka hauzi e atile Syrio in khat bo pathin ahi amin chu thina ahin chule thina hin I henguwa thu khat bo aseizi e chichu ahile twa hilo laidi ati pe in ahi vest the truck langa Daenerys chu sakol lungchang ane sa unahi mundo stays atowin akwa mavela khalasara adangho atovun amalanga khaldrogo zong atovin dos khalin chun mantra aseizin hi chi a dos khalin kiti ho hi khal khat athi tengle azite ho chu dos khalin kiti ziwa avela zi nei talowa ahin kho hlung kya yuwa hitya hi vest the tranga ziwa hitya hi ki mangcha jiwa hitai Daenerys chun ki hambol pumin lo hling ta in abon in ane chayin ahi Dothraki te ta asan prophecy khat chu khal khat ping ding ama chun Dothraki a khalasar pumpi pum khat aso ding vanoi le se chunga lengpa hiding vai apu ding ti ahe hichi prophecy chu dos khalin hin a oizi a khaldrogo le Daenerys acha hlon hin hichi khunung thu ki sei masa hi agui hlun sa ding ahi atin ahi ti chu stallions who mounts the world ahe hichi ahin Viserys chu athang thip thimin hichi naw sen chu ipina hile Targaryen hiloding ahin true dragon hizo ponte atin ahi chu zovin Viserys chun dragons tui ho chu gu dilungyal anei tan amahi kisong lalma ma adana hitaye Daenerys hin naw hin neile phat masaje iya anaselawo mabana zong tuwa zong koiman iya an segit lo diu chu aging chle jing tan he ahin aphat hom chanin Zora Mormon ahung thlungin Viserys chu ating tan he Viserys in zong hichi tui ho hi kaki zo a army kaki cho a Westeros kabuluding ahi khalin akitip na bon su bulit talowa atin ahin Zora chun hitya Viserys a umdinga kon chun ating do in Viserys chun
athazolo phanin thip be chan apot do tan a hi vel langa Tyrion chu lungling lau ta in zela kon pot do na di lungyal pumin hilaya guards khat ko ma chun athu hil ho chu laiza ko ma ga hlut hen tin atimin a hi hichipa ko ma hin kathu hil na ga hlut ale keman sana ka pe ding na hi e ke hin kabol khel ho chu kanom tai ka kisan tai tin ga sein atin a hi aba na hin indan sunga Tyrion chu thutan na dinga ading tan a tan Liza chu atowin achapa Caitlyn chule adang chengsi jong a so kya yuwen hi Tyrion chun Liza ko ma kabol khil ho ka kisan tai kanew la ya ka gangkyang ko sunga kana koi pi kha chihi ka thilbol khil elwale ka chon si na chu hi chihi ka kisan tai tin hitti chun to nop nan gam tin asai le le en hi Liza chu alung hangin nang hilai munahi na newla ya na chon si ja na hi poye ka zipa le brand thana kingo na hi ja na hi atin hi I tabang thudi kitan na hitam chipi chu ati to kilonin hoi sel phata in kivet thla na han lang ki pehen ka thua ka din na dingin ati na hile Liza in jong mundor chu a hon sa in hi mundor hi in lailunga kisim thadinga thukitan la ho chunga atuma thilman cha a tha hitalowa hilai hom sunga hi ale hla jiu hi anoi lang hi mangzal hi mol chunga in pi kisa hi je a hi Liza in chi hi ahon sa in Tyrion chu akichat sa in hi Tyrion in trial part kamu angai atin hi I het diu khat chu Westeros a hi thudi kitandan hi zat ni aumin hi khat chu lengpa le a council ho anga na dina na boi na ho na phun do a ama hon thu atan hlau ni na chu trial by combat chihi 1-on-1 kidal na hin nangin na dei hlan mi khat na kilana na khela na pansa the azo chu adi pa azo lo chu amo pa hizing he Tyrion hin trial by combat ka deye atin hi King's Landing a ka upa Jaime ke khela chahi apandi ka deye atile Liza in na upa bon hilaya umlova hilaya pat kilometer sang lang pe agam hla hin hilaya hin na dei khat ki thlenjing tan atitan hi ama kheldin koi ma tapun ahin lampi a an kisu to pi khat bron kiti pasal khat Tyrion khela pangdin ahong nom tan hi tun King's Landing vela gamla ho a King Robert chu gamlenga din ahlung tan hi Robert chun zudon to komin akilon pi ho koma ke ho khanga chu hita hi aniki bolji ahi atin ahi ipu ho wen haulim akai tengule ke ho golhan lai ke ho khangla ya chu ati ji ho tabang ko hididan he masang khang asai phathimin asai choi thimin ahi hitia asai hi renli berethian in di thai asa jepon Robert koma iti lai golui lai thuna sei ham Westeros gamsung kitoh mo pet chu Mad King in numeile chapang ho ahinga meya aha lai chu ong lawale Dragon's Horn khopi zo si anasu mang lai ho chu ong tia seile Robert chun angai ma in kanaw pa hizong le chun ke hi na leng pa ka hi kithimin atile ranli chu alung hangin apot do ta na hi hiti chun Lancel chun zu achoi chu adon be sa in maban achal be un ahi langkhana red keep ti chu in pi Iron Throne umna court room Ned Stark chu Iron Throne anatovin Hand of the King chun lengpa umlo na zo se a amamun alo the hi a boy na ho avet thla pet nin river rana pat mi khat ahongin a boy na ho ahong thlunin a hi ama pa hin ke area sunguwa milen ta khanin pha zo sin ka hun ka lo mau meya ahal hlawam helin a hin I macha ki chomdo ki ji pui adong zong abol ji pun mi vo mitha mi asugan theizi ama tabanga milin asang mi hat lamkai khat
kamu khapoi tia a report le Ned Stark chun mountain a hi di chu aging mo peitan a ding do peizalin mi khat angan si tai mountain manding chun chule Gregor Clegane mountain chu he apan munakun ka hla ding night suit hina kila do pi ding hichi boina asu sa ji hin thina changdin thu atan hlatan hi chitailovin Tyrion Lannister zong tuthatna paisel koma sunin lang ami pan elwale asu pa hin asu mang zo se suto din King's Landing a good room hin hunghan tin a hiltan hi chichu paisel chun alung himo se su in Peter Baelish wang chun a support in Ned Stark na to chu alung let dan a pa chle in a hi vel langa anachi ki taw hite ole Bronson amin a izat zo se nung sunin kidal na hin pannasata in alan a zo ta na hi trial by combat a hi ko nga pat noi lang hi kiphal zilo hiya ahin bron hin ahin hu do na dizalin che achun a chemcha a hla in a zo ta na hi Tyrion chun freedom amutan Caitlyn azonin asana chu ale thumin a hile Sir Roderick inzong an sel ha pe in abana apot ponin hichi sana chu anjua guard pa chu ale khomin chulle Lannisters always pay their debts tin asayin apot pe pe ta na hi hichi dialogue hi Westeros a hello be se umpun Lannister hon abatno akisa le te juve ti de da na he tun King's Landing langa Sansa chu Septa Mordane chunga lung himo se so ana umlai ta in Joffrey chu ahungin Sansa chu hi khat a op in tu masang zep chun na chunga kalung akipa khapon ngaidam kahin thumin avela hitia chu kabol ki taloding pha ta aga ki loi khom pi din hitai tia asele Sansa ki pana chu village I don't know agai ki tan a hi azi chu Joffrey hi adei wal jing a hi e ong ipil abana chalutin abana hin Ned Stark chun achate ni Arya to Sansa koma Winterfell ikiledi hitai atile Aryan training kanai na lai dal thei pungi kihung thim panta atin Sansa injong nang Syrio Forel chu kon iya asa didana jingle kei lengnu kong hi ding prince or princess kan nei ding asamujong san that di atile Aryan kinem hi o chuti ponte Joffrey ni kichen piale Baratheon na hi di he Lannister hinai sai ponte ati pe kille Sansa injong chuti ponte Joffrey bon apato kilolowa akilo hon poi ati na he hitia asai lona akinil hon hi Ned chun I ham khat an gel do in a room langa le khabu chu aga sim kit tan a he Baratheon cha Lord Hizosi chu asamu asan su kayo asim do in ahin Robert Samwang vomkit aya achate samu khat cha avom umlo golden color Lannister ho banga asamu san su kayo chipha chun Robert cha te khu ama cha ta be hiya hinam tin aging motan a he John Arryn in athi kona the seed is strong anati chu Baratheon a seed chu a strong e tina jong himei thei acha te chun anu sanga ama an kilo diu lom ta chu a hi le tua acha te hin idia ama alokit lawu Lord Arryn in Gendry zong ana vilzi chu asam askin abona Robert Baratheon to kilo ahiya Cersei to ahin achate thum hin Robert alokit lawu tun vest to track langa Daenerys to Khal Drogo golnop achi la in ahi Viserys to Zukham pumin Khal Drogo koma ahiti le keizong neizau sa tauti tia asaile Khal Drogo chun aning lang khana aga umdia asai pi le Viserys alung nom hin kei leng pa ka hi khulanga tawdia lom ka hi poi golden crown changdinga lom ka hi athin ahi Viserys chun
chemzam zong achoi zi chun Daenerys akichathimin na thilchoi chu koihlan ati to kilhonin Jorah Mormonin zong koihla o ibon wa nei thi sa te diu he tia asaile Viserys in chihin ei that zo punte azi chu West the tranga thisan so sa phal a hipoi ati to kilhonin Daenerys lang an zonin a chemzam chun a oipo a doi khumin khaldrogo in kihoukhom pat nakicho he ahin tu chana he aman akipi ilolai ahi chiho ki ka hin Jorah Mormonin Dothraki hon hiti tabang kitepna azuizi po ve nakitep pi na chu soilova na su bulit pe diu ahin ama ho dei phatle no phatle bo abol diu ahi nang kino mana hilo ati pe na he a imazo si mansa Viserys chun Daenerys chu kakoma kakile pui ki detai azi chu khaldrogo in aman ei penai pui atin langkhana paule do ho khanin khaldrogo chu thukisei zo si chu ale do pi jin hi khaldrogo zong chun Dothraki pawa thu asein Daenerys chun henge golden crown changdinga lom na hi tin Viserys chu ale do pi na hi Viserys zong chu akipa hlen henge ken chiba hi hichula kadai jing chu ati ban lain aloi hon Viserys chu amman tawin Viserys chu apengin khaldrogo chu atona apan ahung ding do in asana konga chu bela chun alle lunin bel chu mei chunga koin Viserys chun Daenerys koma chi holoi nga so o tia pen wang chun Daenerys chun koi ma khampon he khaldrogo in sanatui zunhla asathet chu Viserys luchunga asunghla na hi le apet penin athitan he Daenerys chu amit cha jong aphepon Viserys chu dragon a hi puye azi chu main dragon so akun sa zo poi ati to kilhonin episode hilaya hin akichai tan ahi tua aban I tiding Daenerys in ahin khu iti an chepi deham Viserys thinunga Ned Stark in agin mo dung zuya leng Robert chu asai pi dem Caitlyn khuna kon Tyrion zalen na muta chahi ipi kalson na anei be deham khai next video ananga kita hoite